Khubor step pi waro ki pralog ki was nyau suk wo up ki Khubor wa Phylla ha uniu channel ki Khubor wa Phylla ki wa kwa open nyau chapi nei ke step wa ha ka sin wa nangkong ki doctors ka ri US da thap ki da u Klong Snam Yong Sniang ha ubru wa kjut te tons dangi chi ki Khubor kanito ka sin wa nangkong ha ka medical history wa ki doctors da le transplant namo da sumar we da thap ki da u Klong Snam Yong Sniang ha ubru kam kalat wa khaddu wa open imya o we ka Maryland hospital da ongko ha ka tu ka sngi monde wa uti ubru wa sumar ki da chaj uli sngi hadin wa da dep ki wa sumar ya o nei liang ka Times of India da ongko kamni wa la da nem thwaner ki Sniang la da her nem her ki tangwa da ye ki upan laj im ye ki bro nei bha wa ha ijai sumar wa nangkong ijai sumar iwam jo le ki menu ha ka history ki doctors ka University of Maryland School of Medicine ka wa chabar ka Washington DC da le ki ye sumar wa job dei wa thap ya u Klong Snam Yong Sniang ha wi ubru wa kjut u wa san phau nyaus nem irta uti ubru wa kjut da tip pertu ye o kam u David Bennett uwa da miat chaj les ngi hadin wa da dep wa le yaiti isumar ya uni ubru da sumar ya o hakatu ka sngi tho den namo ka sngi Friday we da chimpor wa sumar ya o hadu prakanta wad lada uti ubru wa kjut dang panem kam hi u ya ka heart long bypass machine ka machine wa mansin ya o hachwa ka te ka sumar ki doctors da ongki wa uti u Klong Snam wa thame da le u ya ki wa bon ki kam we mem iwon idak iwam yahap namo iwam kre kam u hadu kate kamte damut ki wo sai no ya kate ka machine na o ha ka sngi Tuesday u Dr. Bartley P. Griffith da ong u wa da lai ki chakmat wa isumar wa ma we ini isumar wa nangkong ha ka wall surgery history da wailat wailuti wa thame ko yaki bru wa kjut ha ki sngi wa wan ini ijai sumar wa thap da ki tier marat ha ki bru da khut ya ka kam ka xeno transplantation u Dr. Mohi Udin da ong u wa ijob ha ini isumar da go ya ki information namo ki YouTube wa emkam yo penku ye rukom sumar we wo penlaj im ye ki bro ha ki sngi wo wan uti ubru da thia hospital unru ta yaw na chwa neida wa kjut una ka kjut wa tip kam ka arrhythmia we da bo ki le da ka heart long bypass machine wa tip kam ka extracorporeal membranes oxygenation yo pen im ya o da ong da ka university uti ubru de kile ya o da ka artificial heart pump neida wakjut una ka te ka chai kjut arrhythmia tangwa hei wakhaddo da jet uda ka porcine transplant ka transplant wa thame ka wa da dep ki wo le ya o what hadin wa tip u wa ye ko ubo ya o heima hachwa ule ya ini isumar da ong u yap mo ule ya ini isumar mo dangkwa o im tipi o ini man ikam wasiat hei thaw walango tangwa kanito kalat wa khaddo yanga uni ubru da yo ule ye yero na ki doctors hajrong karayong o kawaong ule mo uyap mo u Dr. Mohan Suntha u president wa u CEO ka University ka Maryland Medical System da ongki wa yero iye chlor yong uti ubru uwa da chim ya karai wo le ya ini isumar mto du wo punjrong yerta yong o tangwa ya imento yong kiwide ha kisngi wo wan hado kat once nya plan de wada u Klong Snam Yong ki marat kre kam u haki bro kam waman kate da bon ki wa ong waman chwa bon ki bro wa yap mandasi u Klong Snam ki neida wam la ne wam dap namo wam yo Klong Snam u yaki tangwa ka tu wan nei ni chakmat ndo de nei bha daw donate ki u Klong Snam Yong ki Sniang cha hospital kamte la da ki wa kam Klong Snam daw thap ki yaki da u Klong Snam Yong ki Sniang khanang wa yo laj ki nei yap iwamut man da donate ki o cha hospital daw duna u chayaw jan daw poi ipor wam dai de ki o Klong Snam Yong ki Sniang chayaw tangwa daw dai no ki o cha hospital te du kini don hi ki Khubor wa Phylla ki wa kwa open snyaw cha phi ne step yi ki Khubor da poi chu kut khuble ye phi waro snyaw ba ham da mu ye subscribe your new channel khanang wa yo pten cho phi yo yi ki Khubor wa thme how new channel khuble chi bon sngi wa su ko comment ye phi waro